Mješovita srednja škola Tuzla jedna je od najstarijih srednjih škola u Tuzlanskom kantonu. Sa svojim radom je počela davne 1908. godine i prva je škola na području Tuzle koja se bavila stručnim osposobljavanjem zanatskog kadra različitih profila. U više od 100 godina dugoj tradiciji škola je obrazovala učenike različitih obrazovnih profila: obućar, kujundžija, fotograf, mesar, mljekar, moler, izrađivač kožne galanterije, pekar, cvjećar, grafičar. 1999. godine škola je obuhvaćena FAR programom kao jedina škola na tuzlanskom području. Nekoliko godina poslije škola je uključena u EUVET program kao jedna od prvih škola u cijeloj Bosni i Hercegovini. Danas škola broji 16 odjeljenja i obrazuje učenike za zanimanja: frizer, krojač, tekstilni tehničar, kozmetički tehničar, veterinarski tehničar. Sva zanimanja se obrazuju po EUVET programima, a naše diplome su priznate u svim zemljama Europske unije. U našoj školi decenijama se obrazuju i učenici sa različitim vrstama poteškoća u razvoju, tako da je inkluzija u našoj školi zaživjela u pravom smislu te riječi. Odabir srednje škole je važan korak svakog učenika, a što to sve nudi mješovita srednja škola, pogledajte u nastavku. Svakom je preporučio da upiše ovu školu jer je ovo veoma perspektivan i veoma atraktivan posao. Nudi neprestano usavršavanje i moram da napomenem isto tako da većina učenika koji završila ovu školu su otvorili svoje privatne biznise i imaju veoma dobru zaradu. I ovaj posao je veoma izabran i veoma aktualan diljem svijeta. U ovoj školi sam naučila mnogo toga o ovom poslu, stekla sam mnogo znanja i iskustva i preporučila bih svakome da upiše ovu školu. Uslovi koje pruža škola su jako dobri. Trenutno se nalazimo u kabinetu praktične nastave. Dakle, tu obavljamo tretmane lica, masaža tijela, depilaciju, manikir, pedikir i sl. I učimo sve ono što ćemo jednog dana raditi u kozmetičkim salonima. Ja sam Damira Kać, učenica sam mješovite srednje škole, po zanimanju sam krojač. Pa eto, ja sam voljela ovaj zanat i volim, eto, jednostavno upisala sam po mojoj volji, jer volim modu i volim raditi stvari. Zadovoljna sam praktičnom nastavom i mi radimo na praksi, sad trenutno šijemo suknje i dobro nam ide. Mi kad nam se nešto svidi, ako vidimo na nekom, na primjer, papiru ili nešto izmislimo, mi prenesemo na taj papir i onda potom šijemo u našoj glavi što je onda tako pravimo. Planiram se usavršavati, a još veća mi je želja kroz život i učenje da se usavršavam još bolje. Ja sam Denisa Prcić, učenica sam prvog 2 razreda mješovite srednje škole. Ovaj smjer sam upisala zbog svoje volje, jer sam jednostavno voljela modu i želim da se time u budućnosti bavim. Planiram da se usavršavam kada završim školu, da otvorim svoj butik i da se time bavim. Ovaj smjer sam još više zavoljela zbog učenika starijih generacija koji su pravili svoje revije kako u školi, tako i van škole. Trenutno smo na šivanju druge suknje. Prvu smo završili i veoma je lijepo ispala. Također imat ćemo i mi svoje revije uskoro koje ćemo završavati. Ovaj smjer omogućava mnogo napredovanja, stalno se proširuje i definitivno upisom ovog smjera se ne može pogriješiti.
Ovo je bila moja želja sa kojom su se roditelji naravno složili jer i oni su smatrali da ne mogu pogriješiti i da je ovo zanimanje takvo da baš se proširuje i dosta mogu nakon završetka srednje škole da napredujem u tome. Moje ime je Edmir Hedareć, dolazim iz Tuzle i drugi razred sam u mješovitoj srednjoj školi Tuzla. Ljubav prema kosi i ljubav prema ovom poslu se rodila još od malih nogu. U toku praktične nastave radimo farbanje, feniranje, ispravljanje kose, uvijanje kose. Bio sam prošle godine na državnom takmičenju, osvojio sam prvo mjesto i u Novom Sadu sam bio drugi na regionalnom takmičenju. Pa iskustvo je predobro, stekli smo novih prijatelja, iskustva i tako. Ja sam Sabina Grebović i doktor sam veterinarske medicine. Predajem u Srednjoj mješovitoj školi Tuzla, smjeru veterinarski tehničar i radim sa prvim i drugim razredima. Predajem praktičnu nastavu i stočarstvo sa ishranom. Djeca prvih i drugih razreda svoju praktičnu nastavu vrše unutar prostorija škole, dok treći i četvrti razredi idu u posjet raznim veterinarskim organizacijama sa kojima mi surađujemo i svoju praksu obavljaju van škole. Tako da prvi i drugi razred u stvari su priprema za daljnji rad, dok djeca savladaju osteologiju, miologiju, organologiju, da znaju uopće kako raditi sa životinjom, kako pristupiti životinji, da bi tek onda mogli doći u kontakt sa životinjom, jer naravno izlažu i sebe riziku. Naša škola radi po EU vet standardu i po završetku ove škole djeca mogu da nastave svoje školovanje ne samo na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, već i na ostalim fakultetima koji se tiču prirodnih nauka. Ukoliko ne, bitno je naglasiti da taj upravo EU vet standard omogućava djeci zaposlenje ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u cijeloj Europi i da je taj sistem školovanja u stvari priznat u Europi. Ja sam Ema Kušugić, dolazim iz Tuzle, učenica sam mješovite srednje škole, upisala sam veterinarski tehničar. To sam odabrala zato što jednostavno volim životinje, volim rad sa životinjama jer mislim da su životinje najbolji prijatelj čovjeku. Ovo je bila moja odluka, a roditelji me podržavaju u tome. Sviđam se sistem ove škole, predmete, omiljena mi je anatomija i stočarstvo, jednostavno volim tu i eto. Ja sam Emina Ibrahimović, dolazim iz Tuzle, učenica sam trećeg razreda veterinarskog tehničara. Upisala sam ovu školu zato jer osjećam ogromnu ljubav prema životinjama i zato što ova škola nudi širok spektar djelatnosti. Također što možemo nakon ove škole upisati bilo kakav fakultet, naravno i veterinarski, ali pored toga i ostali. I kao što smo već na početku rekli, završetak osnovne škole za sve učenike, ali i njihove roditelje, predstavlja suočavanje sa jednom od najvažnijih životnih odluka.
koju srednju školu odabrati. Zato se nadamo da smo ovom video prezentacijom uspjeli barem malo približiti zvanja i zanimanja koje nudi mješovita srednja škola Tuzla.